I must start by apologizing. I speak absolutely no Slovenian at all. Najprej se moram opravičiti, ker čisto nič ne govorim slovensko. I have to rely on Benjamin to translate for me. Torej se bom moral zanesti name, da bom verodostojno prevedel, kar bo povedal. Thank you. I grew up in a completely non-Christian family. Paul je odraščal v družini, ki ni bila čisto nič krščanska. But at 35, I found myself confronted by the gospel. Pri 35 letih pa se je evangelij soočil z njim. So for me to share with you now about the importance of the scriptures is extremely valuable to me. Zato je zanj toliko bolj pomembno in vredno, da lahko danes govori z vami o tem, kako pomembno je zanj svetopismo. One evening in a Bible study group, we were reading about, unless a man is born again, he shall not inherit the kingdom of heaven. Nekega večera so pri preučevanju Svetega pisma v neki skupini brali o tem, kako če človek ni rojen od zgoraj, ne more podedovati Božjega kraljestva. I was 35 years old then. In takrat je bil star 35 let. So a little bit late maybe to make a Christian commitment. Mogoče je zato za koga prepozno ali pa nekoliko pozno, da bi se odločil postati kristjan. But Jesus makes it absolutely clear that it does not matter at what point in our lives we accept him as our Lord and Savior. Ampak Jezus popolnoma jasno pove, da ni čisto nič važno, v kateri točki življenja se mi odločimo zanj in ga sprejmemo za svojega odrešenika in Gospoda. So around the year 1800, torej, bilo je okrog leta 1800, a young girl of 15 years old, se je neko dekle, staro 15 let, from a very poor family, iz zelo revne družine, had saved every coin she could for 6 years. Je 6 let varčevalo to dekle, vsak kovanček, ki ga je kjerkoli, kdajkoli imela. To be able to buy her first Bible. Varčevala je zato, da bi si lahko kupila svoje prvo svetopismo. She then walked around 40 kilometers In je potem šla na pot dolgo približno 40 kilometrov, to buy that Bible from a minister in North Wales. da bi si v severnem Walesu lahko kupila tisto svetopismo od nekega duhovnika. The minister was greatly inspired. In njena zgodba je tega duhovnika tako navdihnila. He said, if for England and Wales, why not for the world? Da je rekel, če lahko karkoli naredimo za Anglijo in za Wales, zakaj ne bi tega storili tudi za svet? In 1804, the first Bible Society was created, which was the British and Foreign Bible Society. In tako je bila leta 1804 ustanovljena prva svetopisemska družba, britanska in inozemska biblična družba. Initially, it opened many auxiliaries across the world. In ta svetopisemska družba je že zelo kmalu odprla mnogo podružnic po vsem svetu. But in time, they all formed their own Bible societies. Ampak sčasoma so vse tiste podružnice postale lastne nacionalne enote. Interestingly, this led to a lot of conflict between the different auxiliaries of the different societies. Zanimivo je to, da se je s tem povečala tudi možnost za razne konflikte med mnogimi temi nacionalnimi svetopisemskimi družbami. In the Far East, there was a building which had both the British and Foreign Bible Society and the American Bible Society on different floors. Bila je nekje daleč na vzhodu ena stavba, ki je imela v različnih nadstropjih zastopstvo britanske in inozemske biblične družbe in ameriške biblične družbe. But they got into conflict with one another. Ampak ti ljudje so prihajali drug z drugim v spore. The American Bible Society staff would write to the New York headquarters. Ameriška, se pravi ljudje, ki so bili zaposleni pri ameriški biblični družbi, so pisali svojim šefom v New York. Who would write to the BFBS headquarters in London. In ti šefi iz New Yorka so potem pisali šefom v London, se pravi šefom tistih Britancev. Who would write to the staff in the building in the Far East to complain. In tisti šefi so potem to pritožbo njihovih kolegov iz zgornjega nadstropja prenesli
v spodnje nadstropje oziroma poslali prav iz Londona odgovor. And the answer would go back the same route. In tudi odgovor je seveda potoval po isti poti nazaj. I thank God, literally, that in 1946, some of the problems here were recognized and the global network of the United Bible Societies was formed. Zato se res dobesedno zahvaljujem Bogu, da je leta 1947 so ljudje prepoznali, kakšne težave se dogajajo po svetu in je bila tako so bile ustanovljene združene svetopisemske družbe. For the first time, we had an organization coordinating the activities of Bible societies across the world. In tako smo imeli prvič v zgodovini eno globalno organizacijo, ki je koordinirala delo vseh teh nacionalnih svetopisemskih družb. Today that represents 146 Bible societies working in over 200 countries. In danes tako združene svetopisemske družbe predstavljajo 147 nacionalnih svetopisemskih družb, ki delujejo v how many countries? Over 200. V preko 200 državah po svetu. Together they serve about 1/3 of the world's population. In vse te svetopisemske družbe z svetimi pismi oskrbujejo in služijo približno tretjini svetovnega prebivalstva. Some are grant making, some are grant receiving. Nekatere od teh svetopisemskih družb pač so takšne, da lahko v ta skupni mošnjiček prispevajo, druge so pa takšne, da iz njega jemljejo in se iz njega črpajo sredstva za delo. That doesn't matter. Ampak v združenih svetopisemskih družbah to ni pomembno. It's a huge privilege to be involved. V vsakem primeru in kadarkoli je velik privilegij, da je človek lahko udeležen v tem delu. In the translation, production and distribution of affordable Bibles. V delu prevajanja, distribucije in seveda poceni oziroma ugodnih svetih pisem, ki si jih ljudje lahko privoščijo. But also helping people across the world to engage with the Bible, for it to be real to them. Ampak ne samo to, da sveta pisma napravljamo dostopna, ampak ljudi spodbujamo k temu po vsem svetu, da ga začnejo svetopismo dejansko brati in se z njim srečevati na redni bazi. I spent a wonderful 23 years working for the BFBS. In pol je čudovitih 23 let svojega dela, delovne dobe preživel pri britanski in inozemski biblični družbi. And for 18 years of that, I had the huge privilege of traveling here to Slovenia and to Croatia to help as their management advisor. In 18 let od teh 23 je imel ta velik privilegij, da je lahko redno prihajal sem na Slovenijo in na Hrvaško in naši slovenski in hrvaški svetopisemski družbi pomagal kot finančni svetovalec. It was a fantastic opportunity for me, one which I will treasure for the rest of my life. To je bila zanj čudovita priložnost, ki jo bo zelo globoko cenil do konca življenja. But now I am retired. Ampak zdaj je pol upokojen. And I am here as a guest. In tukaj je čisto kot gost. But I would like you to know how important the Bible is to me. Ampak rad bi nam povedal, kako zelo pomembno je svetopismo zanj. The night I knelt by my bed and invited Jesus into my life was because of reading Scripture. Tista noč, ko je poleg svoje postelje pokleknil in povabil Jezusa v svoje življenje, se je zgodila prav zaradi tega, ker se je prej z njim srečal v Svetem pismu. But unashamedly, I want to promote myself just a little as I come to an end. Ko ta svoj govor privodi k koncu, bi se rad samo malo pohvalil. Having retired 5 years ago, Ko se je pred 5 leti upokojil, I spent 4 periods of about 2 weeks in Palestine and Israel. je približno 4-krat po 2 tedna preživel v Palestini in v Izraelu. But out of that, God called me to do a much more significant work. In iz tistih nekaj krajših bivanj tam ga je Bog poklical k nekemu delu, ki je mnogo bolj pomembno. Last year, I went to the Holy Land In tako se je lansko leto odločil in obiskal Sveto deželo with the World Council of Churches. Kot zastopnik se pravi svetovnega
sveta krščanskih cerkva. It was something called the Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel. Šlo je za ekumenski program spremljanja mirovnega procesa v Palestini in v Izraelu. But what it meant was I was a human rights monitor. Ampak dejansko je šlo pri tem za delo nadzora nad izvajanjem človekovih pravic. Standing at Israeli checkpoints, V okviru tega dela je bilo treba stati na teh izraelskih točkah, kjer pač ljudje prehajajo ta njihovo mejo looking to protect children going to school, in skrbeti za to, da so bili ljudje, sploh otroci, ko so hodili v šolo, or farmers and shepherds working in their fields. ali pa kmetje in pastirji, ki so prehajali te točke, da so bili varni pred zlorabami. I only tell you that because tomorrow night I am being invited to speak again for the Bible Society of Slovenia. To vam pravi samo zato, ker bi prav jutri zvečer je namenjeno temu, Pol bo spregovoril prav o tej svoji izkušnji ob 8. zvečer. And I hope that maybe some of you may be able to come along and listen to what I've got to say. In upam, da boste vsaj nekateri lahko tudi ponovno prišli in prisluhnili tej njegovi izkušnji. I'd like to thank the Bible Society of Slovenia for allowing me to be here. Hvala Svetopisemski družbi Slovenije, da je lahko nocoj z nami. I hope by listening to a little bit of my testimony, Upam, da ste s tem, ko ste čisto na kratko slišali njegovo pričevanje, you will have understood how important the Bible is to me. da iz tega razumete, kako zelo pomembno je zanj svetopismo. Thank you for your patience. Hvala za vaše potrpljenje.